Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. Хайрат эмрез насибда саатамо вохедим. Yod kedim meni. Ha, шмочим? Ha, manam yod kedam seriya shud ne digam ove. Нагоид, кайбиш мо ба заучим efsondakun. Zavuchi mi? Теги домам ма то қатор заучим досфам доста. Да домино мети ма не вахо диламан ки не гуфтасам шмой пойда. Mevsonama. Xavotir nesha. Yagam roz mevsonam. Tu man borid nismi? Не бодим. Ashud man mevsonam guftam mevsonam de. Malash mi? Dila xavotir nekam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shometdan restoran xushbaxtiri. Marhamat, zakaz. Moson cevizi nima? Ha, zakaz. Bir kere sen cezin tana. Raftan gittim malash. Tu yagam chis ben zakaz kom. Шмо телефон штас? Kim? Axona telefon shtas. Ha, hozir. Alo. Алло? Hazalak. Ha, شما نازمی درست میداداش کجا شما؟ Aman korand ofisande. Ha, kim hay peştona dakika pas gaz dosit? Ha, majlis guzaron dosyan ham be. Ha, ma imroz der meram xavotir nesha. Ha, maylash. Tu xudat gujonde. من همین رستوران خوشبختین ده. Gujonde? Xushbaxtinde? Ha, من این پشتنگ استولیکتان ده شیشتی اما. شما یا مجلستان تماشا کده. Pushtamanda? Ha, qalay dadash? Xiz. Choka? Xiz guftam. Xiz biroman soni mehmonim. Xiz, biro tez. Zanakjon, بیا حتما اوجه میکنی. ها؟ ولی ما شما نشان میتیم موجنیم. داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما